and so Badwam TV, Badwam Health Tips. So, me fear among Tamaklu. I watching Komo Yan Shannon. Yane Dr. Rachel Kusiakosa, and Edin Komo optometrist, or no any and now Obo de Rana Ohre. Now, watching Mon Komo Allergic Conjunctivitis, and ye can't find home. There's a dema endpoint homeopathic clinic, and our Mansunti, and ye P. Abaha, ye dim Koma, a Sefate. Near ya de shasiye ene enra ene ne baby a ye duru no so wo fula wo sua de se wa ni an shasiye ma ne problem doctor wa ha obone tofa na fe ya toa ene hwan ene obetumi enya bie ehun komo dog ene nsia mo akwaba sisa fia na pay meje so ye da se emre ni adaje wunyama ye ene ya hwefo ne yetiefo allergic conjunctivitis boni nyina tofa free dwada no ebepeme na make se ne nhwe hwan ne betumi enya bie medase ya kind of from Jordan say a conditioner a infection na a allergies a can allergies anema nipa honamon pe na ya can be say a wia futuro aduane emframa obi wo kra a pet kama ho kra wakọ no ho kra no ne ho nwi na eba no ho no ono ya allergic to that thing to bia ne sa anema no sa wokọ ho a it me cause sa conjunctivitis I tima woni ne ya red as a moja so be jina so ni nyina niam ya bo ho dero na wotwen okay and ye nto so ne ye hwe hwan ne betimi anya bie me da se ye ka no obi a betimi anya bi de ntia ye ka ne sa ne se sabio ya se niam e course na wia futuro famani ade sabi Ghana ha ne yete ye nim se da weather ya se a change na say futuro plan wona baby a futuro no de pa utimi hia eti bibi sa eba betimanya anase bi pa frema anase bi pa awia ne ade no ni nyina but obi wo ho a e wo no ho dada aha wo bi se me de manita akeka me nti ni pa sa na edu sa weather say na both and then to be a more change than normal person okay yeah okay but it may cause blindness and as any fry oh sister fear no crane said obi ba me ha me clinica nipa na timanya sa allergic conjunctivitis ibi edni se twi so saa na eyesa na de ye ne se ema woni black cornea no wotimanya scar e wo so na se scar ba so a etimi affect vision because e ho no e was I don't need any scar was na nanso bi ani ho ti scar ba ho a etimi ka wani no wow e ka wani no so a wade ho asam ye ka ho asam ya to bi obeba no na ni black ni etimi white because of I on wa twi so a ana se bi won pada wo hwe nkra na bo sa ba hu nani no enchen no e hu nyina ye brown wa twi so a makro no abeda ne scar e mo ade hu nkra okay wow and is serious yeah I say e bia wa fa no tra say mfuturo agumani me posa because e bia wuti mfuturo me nkra no yeah na wanye careful etimi fra wani and our face ye kan sa no enkra no chance no mutwi omoni so a enu ni panyi fie so no na aha adwen on se obi wo so aye ne hobby me bufu bia me sabe posa mani akra bi wa sa no tie to bo so cheda na otwi na ni so enu ye very bad anasa akona kodi ago futuro mamba no posa na ni no sa it's very bad aye ne habit scar ebetimi e kotwa ti se fie ba woni so a o panyi fie so no ebe ha adwen wow my own number no enenso na ye nto so nyame yadom ochna yo 0244982821 says subio 0244982821 ye phone si ya nyame yadom a ebeto so Dr. Rachel Kusiakosa na educate your chere yade pa enhye no nso memposa wani akeke na wo posa no hu nso wo ho endpoint homeopathic clinic na daroma na yede ebro ade pa che ne nkwa hoden wo ho a ebesehia